Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amin calmini on e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude e makko jaam cilluɗo ha abada. Amin belti no feewi sabu amin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennude nde en jangino no Yeesu almasihu yilortono e guri leydi Yahuda en ɗe, ina jangina diɗɗe, ina safara ñawɓe, ina riiwa seyɗaneji, ha yimɓe fof naji ngoni e namnodirde ina mbiya ko ɗum firti mate ɗum ko lawol kesol ko bawɗe o yamirta hay ruhuji tunwuɗi ɗi jaɓanamo. Hande noon ko en anniyiɓe jokkude e linjila ha nanen haala jaltunoko e hunnuko jomiraɗo Yeesu ñande o wonno nder ladde kanko e almuɓe makko e dental kewgal. Min mbawata jangande on ko Yeesu wino almuɓe mum ko fof, kono so wodi jiɗɗo heɗade kan haala fof ina wawi jangande hoore mum e linjila Macca tuggi simore joyɓere ha simore jeeɗiɓire. Ɗum noon bandiraɓe heeɗiɓe, kala ɗo mbawɗon wonde amen ñaagi yo on mbatno rewnoɓe Yeesu ɓe mbatno ma won joni duuɓi ujunnaji 2 manam jooɗoɗon berton noppi mon keɗoɗon waaju Yeesu baajotoɗo mawɗo o. Bindi ɗi mbi nde o yi ngal diɗɗal o ngabbi dow hayre o jooɗi toon. Almuɓe makko ɓe payi e makko o woni e janginde ɗumen e ɗiɗo konguli. Malu wodani heptinɓe ɓerɗe mumen miskinagal mumen ngati ko ɓeen jeyi laamu asaman ngu. Malu wodani suniɓe ɓe ngati ma Allah deñu ɓerɗe mumen. Malu wodani yankiniɓe ɓe ngati ma keɓ leydi ndi. Malu wodani yanɓe heege ɗom ko peewal ɓe ngati ma kaar ɗumɗita. Malu wodani yurumdereɓe ɓe ngati ma Allah yurmu ɗumen. Malu wodani laaɓe ɓerɗe ɓe ngati ma nji Allah. Malu wodani addoɓe deƴere ɓe ngati ma noddire ɓiɓɓe Allah. Malu wodani leptirteɓe peewal ngal ɓe ngati ko ɓeen jeyi laamu asaman ngu. Malu wodani on so tawi oɗon jenne oɗon lepte te oɗon takke bonandeji mbaadi kala sababude am. Kala nde ɗum heɓi on beltoɗe hen cumbon sabu jeenaari mawdi ina fada on dow asman. Ngati ko hono noon annabaɓe adiɓe on arde ɓe leptirano. Woto cikke addimi ko mumtude sariya o e jangde annabaɓe nde. Mi arani mumtude ɗe, ngarmi ko timminde ɗe. E goonga mbeɗa wiya on, leydi e asman ma pirto, kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude, wona masil ɓurgel famɗude momtatake e sariya he, haande fof timmi. Ko ɗum waɗi, kala goofɗo ɓurde famɗude e jamiroje he, rutti kadi jangini woɗɓe yo mbaɗir noon, ma won ɓurɗo famɗude e laamu asaman he. Kono kala dewɗo sariya o rutti kadi jangini woɗɓe ɓe yo mbaɗir noon, ma won mawɗo e laamu asaman he. Ngati mboɗo wiya on, so tawi on ɓurani sariyankoɓe ɓe e farisiyen ɓe fewde, on natata muk e maggu. On nani taaniraɓe men ɓe mbiyanomo, woto war hoore, kala barɗo hoore darnete e yeeso ñawowo. Kono min mbeɗa wiya on, kala pinnuɗo fayde e bandum ma darne e yeeso ñawowo. Kala biɗo bandum, an ka human binne ma darne e yeeso ñawirde towne nde. Kono kala biɗo bandum, an ka huywere handi koye nadde e jeygol jahannama. On nani wiyanomo, woto jin, kono min mbeɗa wiya on, kala darɗo debbo muya ɗum jini e nder ɓernde mum. On nani kadi taaniraɓe men mbiyanomo, woto ñamtu wondore ma timminde e yeeso jomiraɗo o. Kono min mbeɗa wiya on, woto gonde hay saha goto, woto gonde wona e inde asman ngati ko jappere Allah, wona e inde leydi ngati ko pawirgal jaɓurde makko. Yo mon won ala mon laato ala. Kala ko ɓeyda hen iwi koye bonɗo o. On nani wiyanomo, yitere yitere ñiire ñiire. Kono min mbaɗo wiya on, woto dartuɗe baɗɗo on ko boni. So tawi woodi piiɗomo hello e hakkille ñaamo, accu ɗum fiima hello e hakkille nano he. So tawi woodi jiɗɗo ñaawdude e ma nawa turki ma, accu ɗum nawa wutte mane. So tawi woodi bawnuɗomo rondade dongal kilometer, rondo ngal kilometruji 2. On nani wiyanomo, yiɗ koddiɗo ma
nganya gañoma kono min mbeɗa wiya on jiɗe añɓe mon te torona ɗe leptoɓe on mbela oɗon laato ɓiɓɓe baaba mon gonɗo dow asaman o. Ngati no fuɗɗinirta nange makko e dow moƴƴuɓe ni ko noon o fuɗɗinirtange e dow bonɓe, te no toɓirta e dow fewɓe ni ko noon o toɓirta e dow oñiɓe. So tawi jiɗoton tan ko yiɗɓe on, ko waɗi oɗon ɗamino heen jeenaari? Hayrindinoɓe juuti ɓe ina mbaɗir noon. So tawi calminton tan ko bandiraɓe mon, holi ko ceertuɗon e woɗɓe ɓe? Hay heefereɓe ɓe ina mbaɗir noon. Nden noon ngone timmuɓe hono no baaba mon gonɗo dow asaman o woniri timmuɗo ni. Ndeno ɗe timminirde golle mon pewɗe e hakkunde yimɓe mbela oɗon jiye. So tawi on timminiriɗe noon, on keɓata jeenaari baaba mon gonɗo dow asaman o. Nden noon so tawi aɗa sakko wasɓe kaalis, woto fotu hakkillaji yimɓe e ma hono no naafiqeji ɗi mbaɗirta ɗum e nder batirde wondude e beddaji ni. Ɓe mbaɗirta noon ko mbele yimɓe ina mawnina ɓe. E goonga mbeɗa wiya on, ɓen keɓi jeenaari mumen haa gasi, kono aan so tawi aɗa sakko woto nanoma andu ko ñaamoma waɗata, mbele on sadak ina wona sirlu. Nden ma baaba ma paamowo sirluji o yeene. So tawi oɗon toro, woto mbaye no naafiqeji ɗi ni. Ɓen jiɗi ko tororade darnde e nder batirde wondude e laaɓi celi, mbele yimɓe fof ina jiya ɗumen. E goonga mbeɗa wiya on, ɓen keɓi jeenaari mumen haa gasi, kono aan so tawi a yiɗi torade, naat nder suudu ma gudda damal, toroɗa baaba ma mo yiyata ko o. Nden ma on paamowo sirluji yeene. So tawi oɗon toro, woto kebbine konnguli ɗi ngala nafoore no heefereɓe ɓe ni. Ɓe cikkata ko ma Allah heɗoɓe so tawi ɓe kebbini haala. Woto ñembeɓe, ngati baaba mon ina andi ko cohluɗon hade mon namnade ɗum. Ko ni poɗɗon tororade. Baaba amen gonɗo dow asman, yo inde ma teddini, yo laamu ma ar. Yo sago ma waɗe e dow leydi, no waɗira dow asaman ni. Rokku min nguuro amen hande. Yaafa toñangeji amen no min jaaforto toñɓe min ni. Te woto natnu min e jarabi, dandu min e bonɗo o. Ngati ko aan jeyi laamu e baawɗe e teddungal ha abada. Amin. So tawi on koori, woto jurmikino ɗe no naafiqeji ɗi ni. Ɓen ñirɓinat jeesi mumen, mbele yimɓe fof ina ganda ko hoorɓe. E goonga mbeɗa wiya on, ɓen keɓi jeenaari mumen ha gasi. Kono aan so tawi a hoori, uurnu sukundu ma, culma yeeso ma, mbele yimɓe ina mbaasa heɓtinde ka korɗo. Ko baaba ma mo yiyata ko o tan andata, te ma on paamowo sirluji yeene. Woto jowodire ngaluuji e nder aduna, ɗo mooƴu e koman bonnata, ɗo wuyɓe dajjitta baafe ngujja. Jowodire ngalu dow asaman, ɗo hay hunde bonnata, wona mooƴu wona koman, ɗo wuyɓe mbawa dajjidde baafe saka ngujja. Ngati ɗo ngaluma woni fof, ko ɗon ɓernde ma wonata. Hay goto wawa sarwude halifaɓe ɗiɗo, ngati ma jomum añi hen goto yiɗi keddiɗo o, ma haɓɓima hen goto hutima keddiɗo o. On mbawa rewdude Allah e jawdi fof lawol gotol. Ko ɗum waɗi mbeɗa wiya on, ko fayti e gurdam mon, woto paaye sababunde nguuro kañum e njaram. Ko fayti e ɓalli mon, woto paaye sababunde koltu. Mate wona ko gurdam ɓuri nguura, te mate wona ko ɓandu ɓuri comci. Ƴeewe colli weeyo ɗi ngawani, ɗi coñani, te ɗi ndendinani hay batte nder paaɓi. Kono baaba mon gonɗo dow asman o ina ñammina ɗi. Mate wona ko onon ɓuri colli ɗi. Holi e mon mbo fayre mum ɓeydata dira e pele mum. Ko waɗi oɗon paaya sababunde comci? Ƴeewe no bonji piindirta. Ɗi mbarñata te ɗi mottata. Ndenne dey mbeɗa wiya on, hay Sileymani e heewde darja ñantoraki no majjini. Allah holtini huɗo wonko hande e ladde, jogorko weddede janngo e jeygol. Ala ko haali noon onon. Ko woni ko onon pamɗi hoolare. Nden noon woto paaye
ngonon e wiide ko jogorɗen ñaamde, ko jogorɗen yarde, ko jogorɗen ɓornaade, ko heefereɓe ɓe pooɗanto ɗum ɗon fof. Kono baaba mon gonɗo dow asman o ina andi oɗon cohli ɗum fof. Ko adi fof mbattete hakkillaji mon e laamu Allah ngu, kañum e peewal makko ngal. Ko heddi ko fof ma on pawani ɗum hen. Woto ñaawe woɗɓe mbele woto on ñaaweede, ngati ñaawirteɗon kono ñaawirɗon woɗɓe ni, te ɓetantoɗon koɗo ɓetanton woɗɓe ɗo. Holi ko waɗi aɗa yiya kuɗel gongel e yitere bande tawa a yiyata leggal gongal e yitere mangal? Holi no mbawirta wiide bande yo accu gittana ɗum kuɗel gongel e yitere mum, tawa leggal ina e ndemande? Naafigi ittu ko adi fof leggal gongal e yitere mangal, mbele jiiɗe ma ina laaɓa daña no gittirɗa kuɗel gongel e yitere bande ngel. Ko ɗum waɗi mbaɗante woɗɓe ko jiɗɗon ɓe mbaɗan on. Ko ɗum sariya o e annabaɓe ɓe jamiri. Ñaagoɗe on keɓat, jiiloɗe on jiitat, konge on gudditte, ngati kala ñaagiiɗo heɓat, kala jiiliɗo yiitat, te kala konguɗo udditte. Naatire damal paɗngal ngal, ngati damal boomare ngal ko jaajngal, te laawol ngol ko beeɓngol, kadi rewoɓe hen ɓe ko heewɓe. Kono damal nguurdam ngal ko paɗngal, te laawol ngol ko ɓittungol, kadi yiitoɓe ngol ɓe ko seeɗa. Ndeno ɗe annabaɓe fenoɓe ɓe gardata e mon kono baali ni, kono e goongo ko ɓe pobbi congoji. Keɓtinirtonɓe ko golle maɓɓe. Resen fettetaake e puɗi ñaɗɗi, ƴibbe pettetaake e ñakaɓere. Lekki moƴƴi jibinta ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe, kono lekki bonki jibinta ko ɓiɓɓe bonɓe. Lekki moƴƴi wawata jibinde ɓiɓɓe bonɓe, te lekki bonki wawata jibinde ɓiɓɓe moƴƴuɓe. Lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol. Nden noon keɓtinirtonɓe ko golle maɓɓe. Wona wiyoɓe ɓe jomiraɗo wona kamɓe fof jogori nadde e laamu asaman he. Jogori nadde e maggu tan ko waɗoɓe sago baaba am gonɗo dow asaman ɓe. So tawi ñalngu ñaworu ngu ari, heewɓe ma mbiyam, jomiraɗo, min jettini e indema longinoje, min diddi seyɗaneji e indema, min mbaɗi bawɗe kewɗe e indema. E on saha mami jaaboɓe ɗum ɗo. Mi meeɗa andude on, goɗɗe kam onon waɗoɓe ko boni ɓe. Nden noon kala keɗiɗo ɗin konnguli ɗi kalmi rewi ɗumen ma nandu e joom hakkille maɗo huɓere mum e dow hayre. Toɓo toɓi waami ari, keneeli cembulinɗi gutti e mayre, kono nde yanani, ngati ngoroni mayre fawi koye dow hayre. Kono kala keɗiɗo ɗin konnguli ɗi kalmi rewani ɗumen ma nandu e mo ala hakkille maɗo huɓere mum e dow ceenal. Toɓo toɓi waami ari, keneeli cembulinɗi gutti e mayre, nde joori e leydi kayre fof nonde fotiri. Nden Yeesu gayni ɗin waajuji, diɗɗal ngal haawa eno o janginiratno ni, ngati o jiidano e sariyankoɓe maɓɓe ɓe, kanko o janginiratnoɓe ko baawɗe. Ɗum noon bandiraɓe, ko ɗo kaɗeten hande e yewtere men arore, so Allah jaɓi, ma en bittu e ɗi haalaji luggi belɗi ɗi keɗiɗen hande, jaltuɗi e hunuko Yeesu baajotoɗo mawɗo o. Yo moƴƴere Allah jippu e mon, te miccuɗon no moƴƴi ko Yeesu haalnode waajotno dow hayre ko. O wi, naatire damal paɗngal ngal, ngati damal boomare ngal ko jaajngal, te laawol ngol ko beeɓngol, kadi rewoɓe hen ɓe ko heewɓe. Kono damal ngurdam ngal ko paɗngal, te laawol ngol ko ɓittungol, kadi yiitoɓe ngol ɓe ko seeɗa.